сме на много интересен настан. Simple Life, нашиот подкаст, покрива доста интересен собир, а тоа е собирот на српската заедница и Видовдански сабор. Така се нарекува самиот настан на српски јазик. Со мене е еден од организаторите. Здраво, Синиша, како си? Здраво, добро е, хвала Богу. И како се чувствуваш? Интересна организација, доста посетеност од година во година. Јас сум навистина посетител редовен на овој сабор или собир на македонски јазик. И од година во година навистина се повеќе и повеќе луѓе има на овој собир. Навистина интересен настан. Ќе ни кажеш ли за целта на настанот и околу организацијата на самиот настан? Pa da, krenuli smo sa ovom idejom Vidovdanskog sabora pre 5 godina, 2019. Prvi Vidovdanski sabor je krenuo sa idejom da bude tradicionalno. Onda nas je korona sprečila 2 godine, nismo mogli da održimo. Poslije smo nastavili, ovo je sad 4. put da se sastajemo ovde. Svake godine je sve veće i veće, sve više ljudi dolazi, sve više ljudi zna za ovaj događaj, priželjkuju ga sa iščekivanjem, svake godine dođu jer atmosfera je mnogo dobra, vidite i sami znate, ako dolazite, ljudi vole da dođu, da se druže, naša je tradicija, naša muzika, naša hrana, nema ništa loše, dobra je energija, dobro je druženje i iskoristili smo ovaj dan kao dan zajednice Srba na Malti, da se skupimo svi na jedno mesto i da ga svi zajedno obeležimo i proslavimo u dobrom duhu. Така. Овде нема посетители само од Србија, имаме и од други земји. Можам да забележам доста македонци, исто така имаме и од малтежаните, локалците присуство. Tako je, da. Mi smo ovo krenuli sa idejom tradicionalnog obeležavanja srpskog praznika, ali kroz godine, naravno, srpska dobrodošlica je čuvena i poznata. Mi smo otvorili ova vrata svoja za sve goste, za sve Makedonce, za Malteže, za lokalce. Dolazi dosta i ljudi, Španci, Portugalci, vole da probaju našu hranu. Prošle godine dosta lokalaca od gore, imaju gore garaže, došli su da probaju našu hranu, oduševljeni su, verujem da će i ove godine veliki broj njih doći vam. Да, во моментот се подготвува српскиот гулаш. Колку надпреварувачи има ова година? Ove godine ima 14 ekipa. Ove godine je mrsno zato što post počinje od 1. od sutra. Tako da je ove godine palo da je van posta i onda smo pravili mrsno. Prošle godine je bilo postno zato što je spadalo u vreme posta i prošle godine se pravila riblja čorba, bilo je postno. I svo posluženje je bilo takođe isto postno. И како последно прашање, која е целта на самиот сабор? Izvini, kako? Да, која е целта на самиот сабор? Pa cilj je da se skupi što više novca, humanitarna organizacija, kao što znate i sami, radi ovdje i deluje. Cilj je da se skupi što više novca i da se pošalje u otadžbinu, da se pomogne porodicama kojima je to potrebno. To je glavni cilj. Ostali ciljevi su da se skupimo, da se družimo, da se ujedinimo, da se upoznamo, da se zbližimo međusobno. Ove godine imamo dosta sponzora, naših ljudi koji drže firme, uključili smo ih od prošle godine tu ideju i ima dosta naših ljudi koji su uključili, mislim 22 ili 23 sponzora, ljudi koji su sa našim firmama privatno ovde došli pre mnogo godina, sad su stali na nogi, mnogo su u boljoj situaciji, nisu zaboravili kako je to biti u nevolji, tako da pomažu i šalju koliko mogu. Da, ti благодарам mnogo. Hvala. Ako mene pitaš, ovaj mi za sad izgleda najbolje. Hvala. На овој интересен настан е член на комисијата Александар Миловановиќ. Интересно за него е тоа што тој е дете од мешан брак од мајка малтежанка и татко србин. Но ние моментално ќе прашуваме на англиски јазик, бидејќи ти се чувствуваш така попријатно. Can you tell us a little bit about how your parents meet each other? Well, that's a long story, yeah. My father came here when he was very young, you know, and they meet up together. I don't know how they meet up, you know. They meet up in a bar, you know, and they didn't know so much languages with each other. There was a barrier, and my mother learned Serbian for my father's language, and she was a bit fluent with his language as well. Good.
Now you know Serbian language? Yeah, A I little bit. am. Well, I can understand a bit and I can speak a bit, Yeah. but I am learning as well here in Malta how to speak the proper Serbian language. Yes. As How you qualify the Serbian people? Who is the good side of Serbian people? Well, you know, I've been to Serbia and Bosnia, you know, I love it there, you know, the people over there, they're nice and kind, you know, very open, even as they know that I am half Maltese as well, but they treat me as one of their own, you know, Very nice. and they're very happy with me to be around with them, although I am half Maltese, you know. Yes, and you here you are working like chef in the Yes. kitchen. That's why you will say to us what is a good Serbian goulash, because you try goulash for sure Of in course. Serbia, and now you will try here. Yes. What is the good Serbian goulash? Well, for me, it all matters about the meat, how is it cooked properly, you know, the ingredients in them, you know, the stock in it, and how to cook the onions and the potatoes and the paprika. It all matters, you know, and how long it needs to be cooked. Like it usually takes around 3 hours to cook a goulash, you know. So I am waiting to find out who has the best goulash here in Malta. Thank you. Šta ćeš, bela, crna, šta? Hoćemo kad se razlikuje kuće. Imam Republiku Srbiju. Hoćeš, imam ovu, kako se zove, kaj dužno. Bila sam pošao.